Pozdrav ljudi! Danas ćemo vam u ovom videu predstaviti Freon krevetić Next to Me, odnosno koljevku, koji neki to nazivaju i Close to Me, Next to Me, ali najčešće ćete naći pod Next to Me verzijom. Dostupan je u bubamarinim trgovinama, a ja ću vam predstaviti kako je on olakšao prve mjesece s našom bebom. Znači, uz to što je ovaj krevetić moguće približiti maksimalno vašem krevetu, to će vam olakšati mnoge noći, pogotovo ukoliko se radi o bebi rođenoj u zimskom periodu, znači, mada je vrlo koristan tijekom cijele godine. Krevetić je moguće približiti maksimalno krevetu i dijete, i kada je stranica podignuta sa obiju strana, je moguće vidjeti kroz ovu mrežicu. To vam je iznimno bitno s obzirom da mi osobno nismo bili za varijantu da dijete spava s nama u našem bračnom krevetu, i zbog higijenskih razloga i sigurnosti i mnogi su tu razlozi, a s druge strane htjeli smo da moj oporavak nakon poroda prođe čim bolje, pa da znači nemam toliko, s obzirom da se na početku bebe jako često bude, nemam toliko puno tih ustajanja iz kreveta i podizanja djeteta iz krevetića. Zbog toga je Freon krevetić idealan za sve takve kombinacije, s obzirom da doslovno kada je on namješten uz krevet, djetetu je dovoljno samo pružiti ruku iz kreveta i na isti takav način ga možete podići, dok kod krevetića standardnih u prvim mjesecima kojima je podnica nisko, puno niže, imate jako puno, 3 do 4 puta svaku noć podizanja i sagibanja u krevet, što dosta šteti vašim leđima. Ono što smo mi u našem slučaju, znači bebu smo položili u krevet kontra od spavanja, znači nismo ispostavili kako su naše glave na tu stranu, nego smo dijete okrenuli kontra, znači tako da mu glava bude u smjeru naših nogu, tako da u svakom trenutku kada bi se ja podizala iz kreveta bi ga mogla direktno vidjeti i puno jednostavnije mu pružiti rukicu nego kada je on u položaju kao vi. To ostavljam svakom da si samo odabere kako će si namjestiti. Ono što je bitno naglasiti da je kod ovih krevetića vrlo lako podesiti razinu tako da glava bude na blago povišenom nagibu u odnosu na noge. Također, što je za novorođenčad bitno, također u kompletu s krevetićem dolazi ovaj vrtuljak na koji možete ostaviti ove igračke ili zakačiti neku drugu, a inače u ovoj kategoriji krevetića se vrtuljak dodatno nadoplaćuje, odnosno zasebno kupuje. Uz ovaj Freon krevetić još dolazi i multimedija koja ima ugrađenu glazbu sa mogućnošću pojačavanja i stišavanja te prebacivanje pjesme na samom ovom vrtuljku. Naš je krevet box spring pa nema mogućnost dodatnog učvršćivanja, ali ovdje su znači kopče i traka i mogućnost da se ovaj krevetić uz standardni krevet dodatno zakači. Stranica se može znači otvoriti tako da budete tik uz bebu, i ono što još možemo naglasiti da je nama bilo od iznimne koristi je da se krevetić vrlo lako sastavlja i zauzima malo mjesta, pa je u našem slučaju on putovao u startu na sva naša putovanja, jer beba pritom nije imala potrebe se prilagođavati nekom novom mjestu, novom krevetiću, nego gdje god bi išli bi krevetić njegov putovao sa nama
i vrlo brzo bi se privikao na spavanje na novoj lokaciji. S druge strane, krevetić se vrlo jednostavno sklapa i zauzima doslovno jako malo mjesta na dnu prtljažnika. Što još nadodati? Uz krevetić se može podešavati tako da se njegova razina lijeva ili desna, odnosno gornja ili donja, kako uzmete, može podizati i spuštati, a jednako tako se ovaj donji dio nogu može približiti maksimalno krevetu do 2 cm udaljenosti. Za sami kraj vam mogu poželjeti puno dobrih i prospavanih noći. Pozdrav!